krimen. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay akas ka lang na pukawan. Kanyat parikot mo pare. Kuna nituyang ko pare. Idipimanaw. Ni kanukwarog ti pagluganan na intun sumangpait. Ngam kuna ni marikuanang. Ngawang kanuman ni kwarog. Puno aya pare. Awan nga rod ni kwarog tapi manaw. Adan sa kano mapanasir paten iji lugar mi. Ay, awan latam mo ka makasawa na jay pare. Malaksin nga taan o damang pikot king kwa niya. Pagkuna mo, di mo lang mo madanon mo tigasat nan. Ako nada. Oh. Kaano pa ingay? Nung makakita ti balasang kay nagpatinggalaing ti agal alimon. Di na mo mapanarmay. Gumatangak man, kagawad. Si kamot day ta, Sean. Masikog gamot. Asino ka di ti asawam? Awan ti asawa, kagawad. Amo pa'y no anges pa'y. Anya? Umang angas. Di mo amo no si bibiyag pa'y wano saan? Anya tinapasamak nga main. Kasano anak sikog ka no awan asawam? Namati ak ngamin iti imbaga na nga ikasarnak. Kunana pa'y nga ipatay na kanuno agsina ti dalan mi, kagawad. Kasta ka no, ti lalaki. No di da pa'y naala ti kayat da. Ado, ti karida. Ngaminto naala dan, ay awanan. Mamati ak mati iti imbagada. Nga ado mati babay a mamati iti nasamit adila dagiti awanan bain. Ket may saak ditan. Iti da iti akabakit kaw, sa anak pa'y anak sikog. Tadyak namati, iti sao dagita lalaki. Anya jay ko na maray. Masikognisyon nga anak ni Kadalmas. Wan, Maray. In may gimatang itay dito. Kad dinamag ko ano, asinaw ti asawa na. Asino ka no nga iti asawa na? Di na kano amaw no si bibiyag pay. Kasano ko maadi na amaw? At daayamot kasta. Damagag ko maitay ng dinardaras na ti pimanaw. Idinayawat ko tay ginatang na. Ay, mati kawakman iti dayta arason na. Di na amaw no si bibiyag wano saan? Umay to kumaman enta, damagan ta. No kasano di imbaga na, Maray. Agdinamag, amasikog ni Sean. Adda ko manikwarog ti pasawa tayo king kwa na. Imbag no kayat mat ni kwarog. Uray kas jay lang jay ka anak kakit amo na mati agpilay. Imbag ni Sean ata masikog. Ready-made na pamilya ko naman, paray. Di ka man mat. Agam sa bagay. No kinayat da. Awan dakas na. Uwi na. Tao mo ni Sean. Kan bak mo ni kwaraw. Uray pili-apilay no makapili mo itikog ngay ako nada. Ay awan na. Ay awan mo ni kwarog. Padasan ko mga ibaga bareng maadaan mo iti asawa. Agpadaya kayo kumakay. Tadi na oras, paray. Iso ka di akayat mo, nga gasawa da, tapno mangusiniro kamit. Saan ka di ngayon baga ti amat ti sikog mo? Nga umanay nga ipatay na no isinam? Day tamat ti kunana, idinabit kami pa'y apong. Ala, ingka nga rod agsursur iti sementeryo no agpaisumat lang ti imbaga ti loko. Anya ko mati aramida ki sementeryo, apong. No adda makita malapid at tinagan na, ibagamon nga agpaiso ti imbaga na. Diyak maawatan, apong. Ni ay, saan ka di nga imbaga na nga ipatay na no isinam? O, itatanag sina kayo. Di kawatan nga rod nga dalapida na iti sementeryo. Ni apong man. Hey! Siga mo na ito masabat ka o kadalmas. Hmm. Ay, ada ko maibagak king kakaka. Anya ka di dayta, kaka. Kasla napatig Apay, diyo kaya't manugangan ni Chief Kwaraw, kaka. Manugangan ko nam. Na. Kaka, amom ka diti sasawam. Ay, amok launa ya, kaka. Apay, bagag ka day, no saan ko nga ma.
Sino man kumangay nga anak ko ti paasawak. Tapno agbalin to manugang ko ni kwarog ako nam, kaka. Di apo ko, mamasikaw, kaka. Anya? Imbag no, kayat na di apo ko amasikaw. Kano, agkakakay. Nakita ka nagsarita kayo kan ni Kakadalmas ka badong. Anya ka di timbaga na kan ka. Awan timbaga na maray. Siyak na timbaga na. Apay, adnya timbagam kan kwa na. Ang mga nudamdamagam manin kan kwa na, no nakitkita na ni Tuyang Mau. Ay, sana may papankin ni Tuyang ko, maray. Anya nga rod ngay, tanadlaw ko seryoso kayo mo't nagsarsarita. Imbaga king kwa na, akasarita na ti apo ko na. Tapagasawain tayo ida, kinikwaraw. Ha? Itultulag yu ida. Ay na, rumba nga isuda ti agsarita. Saan kat ada kayo ti agtultulag, kabadong? Imposible ama din ni Sean. Kahit danda nila nga ro din aganak. Kin kasyemot ni kwaraw. Kabuteng na, ti sumango iti balasa. Maribanang, umanugot ka kadi iti ibagbaga ni kabadong, nga ipaasawa ka no ni Sean ka ni Kwaraw. Ne, anyat naknakan ni pari badong, ta ipaasawa na ni Kwarog kanisyon. Ay, jak man amukin kwa na no apay anapanunot na dayta. Ay, dakwarog kansyon ti mangikadeng, iti may papaniti dayta banag. Saan kat ano asino laditan? Kay somet, kasta nga rod mo ti imbagakin kwa na. Agam, asino nga tati amati si kognisyon? Ay, maray, saan mo ka di adinamag kwa na? San pay? Asino nga tanga agpay so ti amati si kognisyon? Anya nga tatinaknakan ni pari badong, takayat na nga ipaasawa ni Kwarog kanisyon ama si Kog. Ay, nakitam ka din ni Sean, no, madlawon ti tiyan na. Wen, ay, nakakyad. Talaga asaan ang mailibak ama si Kog. Eh, di na magmukumaan, no, ayan tinakasikugan ko na. Ay, mabainak amang damag, no asino tinakasikugkan kwa na. Apay nga ibain mo mitagdamag. Di pa'y nagbain ang nagpasikog. Na, ay, saan anasaya at dahit apa nagsasaom, inteng. Saan arumbang nga uyawan ti tao ang nagkamali. Taamin tayo kat agkamali. Jak uyawan. Ibagbagak latipod na. Nakasaom ka de, di apo ko, no kaya namutlaan ti makiasawa kin ni kwaraw, kaka. Jak pa'y nakasao. Taimbaon ko mapan iti simenteryaw. Ha? Simenterya? Hapay ko mga imbaon mo yay ti apo ko, kaka. Gapo taimbaga di lalaki nga ipatay na kanuno agsinada. Okay, nagsinadan. O di imbaon ko na mapan nakita ni di simenteryaw no pudnong at dami lapid na tinagan na di lukaw. Ay, gagangay ti lalaki, ah. At tila madakdakamat na sarita nung madama pa yung agar-aram, kaka. Ay. Saan nga amin ang lalaki? Dalimpyo panunot na. Ngam kaduan na, ano na ala na ti kayat na. Awanay, tayo na sayata, panarita na. Ang no kayatan ni Kwaraw, namnamaag, asaan ang panawan ni Kwaraw, kaka. At dan tumakuna, nga ama ti ubeng. Siyaw. Kayat mo ka ti makiasawa kin ni Kwaraw. Nabayag nga inururay ko nga agaram. Ngam dinak mat inaram ti loko. Iso ang nagpasikog ka, kasta. Di inuray mo kumalatan ani Kwaraw. Iso ko man ti nakiasawaam. Kaano nga maasawak apong? Inton pumoraw ti uwak. No, naguray ka lata ko ma. Di, nakauray ka kumamat iti grasya. Saan ko disgrasya? Akas iti kasasad mo ita. Ni apong mat, tila ibagbagada. Tila ibagbagan. Sangkit din, apod no ti ibagbagag? Ado, ti mga ibaga may saka disgrasyada. Angam, awan ti disgrasyada. No amo, ti agad na.
Panagkunam kayat nga tani kwarog ni Sean, Enteng. Kasano nga iti panakaamok no jak pa'y nakasarita ni Kwarog. Ay, agdwa-dwa akayat ni kwarog ni Sean. Mamatiak iti imbaga ni Pari Badong. Amabain asumango ni Kwarog iti balasang. Kayat mo kadi asawan, adi nakabain ni Sean, tamasikog. Day tati pamatik. Makaasawa ni Kwarog no itulag tayo kondisyon. Nga ta. Ang kaano nga'y asumangpat ni kwarog. Simangpit ko namton ano adan dito'y kabildatan. Kayat kumantiag damag ken ka basang. Kayat mo ka din ni kwarog. Kwa, kagawad. Saan ko amasungbatan dayta? Apay kumaasaan mo ang masungbatan. Kat mariknam mo di tabagim ti ayat ako nada. Saan matabas tayatan ti may sa tao? No awan mat ti panagayat na ken ka kagawan. Ngamno ngay umay ni kwarog kat armon na ka. Kayat mau? Depende iti pasamak ken sitwasyon kagawad. Won ko namon tamayat kan. Amom, nasingpet ni kwarog. Masigurado ka ni kapitan ti makaam mo iti amin na magastos. Into nagkalay sa kayaw. Imbag na nakaumay ka dito tersinak, maray. Ada ibagakan ka. Importante sa kat ti ipadamag mo Maipapanday ta kondisyon, maray. Nakasaritak itay laang ni Sean tain may gimatang. Anya nga iti maipapankan kwa na. Ibagam nga ruden tamagagaran akon ang mga mo no anyaman dayta. Dinamag ko no kayat na ti makiasawa ken ni kwarog. Kahit anya nga iti insungbat na. Depende ka no iti pasama ken sitwasyon. Ay no kasta nga rod. Adanam naman ni kwarog. Kasla-kasta nga rod ti pagawatak, maray. Nasao kanyak ni Marikwanang. Nasao kanumat ni Sean. Depende iti pasamak ken sitwasyon. Apay kumaday ta pasamak ken sitwasyon. Dinamag ngamin ni Marikwanang no kayat na ni kwarog. Kat dayta kanu ti insongbat ni Sean. Ano kasta? Adanam naman ni Kwarog kondisyon no kasta ti imbaga na. Kasla-kasta ti panagawat ko. Kaya't ko makasarita ti apong ni Sean. Padasem akasarita no agkita kayo. Anya ngay ti ibagam ken kwa na. Kasano ngay nga tangag paiso ti panang ibagak. Ibagak nga ta pag-asawaan mindasyon ken Kwarog. Kasla mariribukan ka, kapitan. Anya ka di ti pakariribukam. Kasano nga tatipan nakisarita ken ni Dalmas maipapan kadasyon ken Kwarog. Day talakid din ti pakariribukam. Di ibagam latakan di kadalmas apakasawaan nyo dakwarog ken Sean. Nalpas. Na, kas delatan. Saan ka di amasapol pa iti mangalbasya kadakwada? Ay nasaanan nga agpangina ni Sean tamasikog. Nga ta. Kasla mo maamaka ka makisao ken ni kadalmas. Nay, apay kapitan at dakamait. Ada ko magagara kadalmas. Ala, ibagam no anya dayta agagaram, kapitan. Umay ko nga ron damagan. No maikari ni Kwarog iti apukom. Ang apay asiksika lang iti makisarita, kapitan. Ayan na ngay ni Kwarog. Ada na panan na kadalmas. Ang damag ko nga awan ni Kwarog Ay kasanon, o di na kaya ti apo ka. Ada nga ron makisarita kadalmas. Ay saan Ay so ti rumbang makisarita, kapitan. Di dapay nagsarita adwa iti apo ka. Ada kayo matamin dito tersena. Banang. Pare ba daw? Imay da, ta urayan may ti isasangpet mo, kapitan. Anya ti resulta ti pan nakisaritam ken ni kadalmas. Kuna namat ani Kwarog ti mapan makisarita.
Inawagak ni Kwarog. Ngam punanakid din asan tayo kano nga inakuman ti ayat na. Di na kano kayat ti ready-made family. No kasta, awan ti maangay akalay sa, pare. Sa bagay. Apay ko mga agpayso nga inakman tayo. Kat awan met ditoy. Dahil tati kunana hindi inawagak. Kaya't na nga iso mismo ti mga ram iti babae nga asawaan na. Wen apay ngamin nga inakman tayo. Kat iso met ti makiden na. Saan ada tayo? Ay, mading agpayso ti inaramid tayo. Wenmet ngamin, Kapitan. Saan nyo nga inakman ni Kwarog? Bayan nyo nga iso ti agpili, iti kayat na nga asawaan. Ala sigay! Dedan tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insura paray ti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.